deixi la place, Pauletta. Che sono mignon, che deixi la place. D'abord. D'abord, che te ia dire, non m'appelle pas Paulette, Bailac, Serre. A te. Monsieur Jean, qui s'appelle Serre, et io che m'appelli Paulette, Bailac, Serrette. Ah beh, d'accord. Et tout che si pronuncia. Che sono désolate, Pauletta. Et les ET, les IT à la fin, che ça disait tout. Va sapere che no. Non, mais là où il passe après ça, quoi, que sono désolate. Che deixi la place du mestre au cornet du rec, caso tu micro, et que vam passar un petit moment d'escuta d'aptu, a quoi que sono les meves ficas. Non has pas besoin. No. Che t'escutam, Pauletta? Che m'han demandat Sylvain, che m'ha telefonat, che m'ha dit Corre Xavier, dice qu'au carré, un conde de Nadal, qui a 2 ans, però. Oh, que disi, que em prens al dépourvu, no sabia pas res en aquest moment. A la vez que m'ha dit, c'est nous que corres a llegir un trosset de Heitines. A la vez, oui, que no n'hi pas que llegir, a la vez que es pot fer. Heitines que són historietes escrites, heitines de rabat de campa, que n'hi ha quelques-unes a Thieu, et que he choisit de vos parlar de quelques de triste que m'han dit i adés, oh, que es fes mau, que es moreix. És que nos avem tous a morir, jo, que sabem. Ara ves tan pis, que es morirà. E ara ves aquello che l'histoire du Guyat, trobat, un mainat trobat, ad Bordeladur, és llevat per un couple, un home o henna que n'anàvem parlat, que s'hi maridat, que és un veró Guyat, que s'hi maridat, de beber i troll, que han hagut mainades, 2 mainades, et puis que eren usos, tot un diumenge, et 2 d'agost de 1914, tot que canviè. Era guerra cridada, els homes que una partì. D'ab diumenge, Catalina que ha zuet camí d'encara vila. Camí hasent, que encontrem d'aute monde, d'autes couples. Els homes joents que eren nombrosos e que cantaven. Que cantaven per mo que anaven salvar a patria. Que cantaven encara, quan si poien en tren. Sujet trepador de la guerra, eren escenes que ploraven. En Tamarterru, Catalina que recebut una carta postal militar, d'aquelles creades pel govern. Diumenge, que anava a plor, e que us feien 1000 putus a totes 3. Quelques soldats alevats que se'n tornaven en ta casa. De can en can, et maire que anava a anunciar d'aubús que drolle que s'era mort en can d'Aunú. De diumenge, arre. A la vez, Catalina que pregava. Que anava a la capera de Sant Roc, da quelques pessetes en tot a recomandar diumenge. Et se, abans d'anar a Sant Arliet, de nois, Catalina, Anna e Clara, que diseuen pregàries. Oh, Maria, concebuda sense pecat, pregat a nosaltres que auem a recordar-vos. Sant Joan, Sant Martí, Sant Josep, pregat a nosaltres. Nostra drama de Lourdes, pregat a nosaltres. Sense centes de França, pregat a nosaltres. E l'11 de novembre de 1918,
per la vila, per as vilas, per os vilatges, e as campanas que carriluen, e d'armistici que era signat, monde que canten e que dansen. En so de Bernat, que era la helera. Des empius que n'auem pas nada novela de novendie, Blasi no parlava pas més. Poc a poc, cuga era tremulera e no se n'arresava pas. E las cenas que esperaven tus temps. Ubet dia, et facture que portava letra del Ministeri de la Guerra. En tot l'eguila, Catalina que es troba mau. Anna, Clara, Berta e Cesarina que ploraven. Sus la letra, que eren escrivus dus mus, portat, disparegut. Merci, poeta.